Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 31, versikulo 26 kan 27. Naanos ti panagsauna, kan nainsiriban dagiti ibagana. Kanayon nga adda aramiden na, kat kitaan na dagiti kasapulan, ti pamilyana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, ken biag. Nika, agdate na Domingo. Saan ang mabalin, River? Biro kan nakdagiti dadakkel ko. Adda ngamin pag nati pamilyami iti daytang aldaw. Diyak ka din mabalin ti sumurot iti day tapag na ti pamilyayo. Amumat asan ang mabalin? Istrikto ni tatang ko. Di na kayat ang makiboyfriend na bayat ti panag-eskwela. Anyamat din. Kanayo na sana mabalin. Nagkita taman, dito lang universidad ti pagkitkitaan ta. Awan ti mabalin ko, River. Kastilangan Nika. Ag-absent tayo ti afternoon class ta. Katagbuya tayo ti sine. Syakti tayo. River, Wanya, di ka man nugot. kung amin, ang mga numakadanon kadagiti parents ko. Saan? Danag mo na Wanya, sumurot ka. Kwa, O sige, nadi mo kayat. Mangkita aklangan iti sabala kadwa. Nilangan Bernice tawisek. Nabayagan na kursunada nakday jacket. ha? Sige, River, sumurutakan ka. Apay ka di anarabian ka. Iteda ka pailaan nga urayan. Kwa nanang, adda ngamin in research kong assignment ko iti library. Kasta aya. Ngala, ingka nga ro din agpeles. Taglalanglang tayo to amangan. Di ka anak. Jack kayat amarabrabyan ka. Sorry, tatang. Nag-research sak ngamin iti library para iti assignment mi inton bigat. Okay lang no para iti research. Ngam sabalin asaritaan no narabyan ka gapu iti kalukwan. Nalawag ka di, Nika. Wen, tatang. Isungarod a pinapilik kan ka ti black section. Ngaging galang alas 4. Tapno saan ka amarabyan. Iso asaan da kami aluklukwan kaninanang mo. Wen, tatang. Oras sa maamuak aluklukwan na kami kaninanang mo. Lipate mo, ti panagadal mo. Agsardeng kalangan. Wen, tatang. Saan ka ibagamay at ipanagadal mo ti asikaswam. Taday talang ti mabalin ang maipatawid mi kada kayo nga anak me. Podno ti kuna ni tatang mo. Iso nga igaad mo ti agadal tapno makaturpos ka. Tapno saan ka ang maipada kada kami. Anano mula ang aman nalon. Mala, ituloy tayo kit din ti mangan. Nika, absent ka mo di kalman. Kwa, Vera. Inawis na kami ni River nga agbuya kami iti sini. Anya, Wan, iso apinat nga. sapay nagpakwis ni Sir Eddie Kalman. Manungay a points. 25 points. Kat recorded dagi di akwis tayo. Ala, sayang. Sapay saan nga itad ni Sir iti special quiz. Liklikam nga minti agabsent. Noon mo't lang ti rason nga agabsent ka. Kwa ngamin, friend. Diyak ngamin kayat apaayan tikid daw ni River. Ngamin, ay atak. Day tapay ti Maysa. Amo ka di dagi ti parents mo nga adan boyfriend mo. Saan? Limad ti relasyon mi. Naistoryam idi kanyak nga istrikto ti ama maipapan iti panak ki boyfriend mo bayat ti panag-eskwelam. Ay, no siyak ti saludsudam. Napinpintas awaswasa mon ti relasyon nyo adwa. Anya? Kwa Vera. Diyak maarami dayta. Gapot na ay ayatak ni River. Mabalin nyo mo't nga ituloy ti relasyon nyo inton makaturpos kayo na adwa. No aramidak dayta. Sigurado nga agbirok ni River iti sabali a babae. Kaya't nga rod asawan dayta,
Asaan ada kayo ti para iti tunggal maysa. Tano talaga nga ayatan na ka, orayan na ti panagturpos mo. Nika, rumwarta man ng nag-date na malam. Manan? Wala. Oh, apay, di mo kayat? Kwa, numabalin saan tan arumwar. Ngamin, idi namin san anagabsentak. Nag-quiz kami. Oh, di kinasaom ko mati professor yo. Para iti special quiz. Istrikto ni Sir Dan. Saan nga agit itad iti special quiz? Kastaya? Wind River. Iso ano mabalin? Diyak kayatin ti agabsent. Kastilayan. Di ba't alas 3 aging kat alas 4 ti maude a klase? Wan? Apay? Orayin kay ti labi. Mapantag pa siya radyo mall. Kwa River. Sige na, Nika. Okay, may isang oras lang. Basta ikarim amay sang oras lang nga. Ngamin, inong tanak ni tatang idinarabyanak idinaminsan. Gaputarin muarta. Win. Santang agbayag radyo mall. Promise. Masaya ta simmangpet kan Nika. Tatang, Apay. Asino tinakita ti Adim akadwam ita ijay mall di tailay. kwa tatang. Sungbatam ti saludsud ko. Ni River, tatang. Asino day ta River? Boyfriend ko, tatang. Anya timbagakken ka. Dimot kunak asaan ka pa'y ama ki boyfriend bayat ngagis eskwela ka. Sorry, tatang. Agpili ka ni ka. Eskwela wano boyfriend. Ag-eskwela, tatang. Mutlagayam. Isong ita. Waswasan nyo, ti relasyon nyo, iti dayjay a River. Nawatam! Wan, tatang. Anak, umay kan tamang rabiikan. Diyak kayat, nanang. Amo ka nasaktan ka, gaputa inungtan na ka ti amam. Naulpit ni tatang. Kasano asaan ang makaungat ni tatang mo. Kat nalawag matiimbaganakan ka, idida mo. Asaan ka pailaang ama ki boyfriend, bayat ti panagkolehiyom. Saan ko matabaybay anti pa nag-eskwela, nanang? Siguro, no itakat kasta ti makunam. Ngaminton agbayag, maliwaya mo di pa nagadal mo. Tati boyfriend mo, ti ayan ti atensyon mo. Ay, ayat ako ni River, nanang. Maawatak ti riknam, anak ko. Ngam ti kayat mi nga ipakaawat kan ka. Kat ipang pangrunam ti panagadal mo. Ngam ti pan na ki boyfriend mo. Makauray day tapan na ki boyfriend mo. Iso awas-wasam ko man ti relasyon nyo, iti boyfriend mo. Ay, Elmer, si kakaditi nagipulong kinitatang nga adda kadwak alalaki ijimol. Wan manang. Man nakibiyang ka talaga. Sorry manang. Ngamrumbang amaamuan dagiti dadakkel tatar aramidam. Nagkunaabyangan nak, kat saan ka mat abibiyangan? Agkabsat ta manang. Isakit ka ni patag ka. Tari gagayag mat amakaturpos ka iti kursum ah. Pues, manipod ita. Di na kunbiyangan. Naawatam? Saan ka kumamot takas ta manang? Saan nak kumakagura? No di mo kayat akagura ka. Tung palam timbagak. Di nakbibiyangan. Ating Elmer. Ha? Apay adya akong makagidgida ni manang mo asumrot kan agawid iti malam. Kuang amin, manang. Itulod kan sukunan itan ni tatang ko. Manipot idinamuan na nga da boyfriend na. Anya? Wan manang. Natakwatak idinaminsan. Idinapanak ijay mall. Adda kadwa na alalaki. Kasta aya, ading? Wan manang. Sakitan na nga ron ti panangipulong ko kinkwana. Saan ko kano abibiyangan? Ay, unay mo ni manang mo. Kunak mo't apagsayaatan na tinaramid ko, manang. Ngam, kagurguran nakmutin. Husto ti inaramid mo, ading. Awan ti sabali amang isakit kan kuana, no di si ka akabsat na. Anya ti si Dan, nanang? Itlog, nalao kan iti kamatis.
Kan ada pa imprito ka tuyo. Ha? Wow! Kayat ko day tananang. Ay na, sigurado, adumanin timakan ko. Unay kan ay anak ko. Iso aday ta, lumukluk magkan. Siyempre, ananang. Naimas ngamin dagiti lutluton nyo. Ang kaayabanan ni tatang mo. Riingam matan ni manang mo. Tamangan tayon. Sige, nanang. Lakay, awanin ni Nika iti kwarto na. Awan matanda kiti kawas na. Nagtalaw siguro. Uray santan abirukan. Bayam, no iso ti kayat na. Lakay, biro kanta ni Nika. Sayang mati pa nag-eskwela na. Kas itinakunakon, baybayamaon. Kasanon nga iti masakbayan na. Day tati pinili na. Di makaamon, itibiyag na. Ading Elmer, apay asaanan asumsumrak ni manang mo. Absent manan itay. Nagtalaw ni Manang Nika, Manang Vera. Anya? Sa dino tinapanan na? Nalabit asimurot kin ni River a boyfriend na. Ngamin, jak matan makit kita dito campus. Una yun ni manang mo? Apay ana panunot na tiyagtalaw. Siguro, saan nan ama ibturan ti panang istrikto ni tatang ko kunkwana. Ay na, saan ana panunot ni manang mo? Apagimbagan na mutlaeng, ti panagis-istrikto ni tatang nyo. Nika! Nika! Nabartag ka manan, River. Abayawan, tinaluto ang makan, ha? Pasensyakan. Ikamkamat ko ngamin tilablabaak. Taalaan ni Mrs. Almoy tenton bigat. Wisit kit na di biyag! Pangasim ko mamat a River. Saan mo nga itupak-tupak dagiti kaldero? Ang imalot, alalami ito mo eh! Agluto ka na! Uwan, agluto ako. Tarasam! Tamakusin ako! Elmer, Manang, mabalin ka dito umunag. sige. Umunag ka ading ko. Agtugaw ka. Manang, ada na kay baga kanyak. Adito ti pagnanaadan nyo kini Manong River. Kumusta ka itan, Manang? Kastoy ading. Nagtakulin ti tiyan mo, Manang. Kabulanam ka din. Uwan ading ko. Ada ka dito ni River? Awan. Adamanan a iti ayan dagiti barkada na. Anya? Dandan ni ka lang arudan aganak. Ngam awan pa'y laing ni River. Kanayon nga awan dito'y balay ni River. Kat na sumangpat man. Nabartak. Kat, kasano ngayon ti pa nagbiagyo? Makilablabada ak. Nagsakit nga rudan ti ima kan sikat ko gapoy ti kalalaba. Una yan, Manang. Agtrabaho ka, nga oray na nagdakulan ti tiyan mo. Kasapulan, gaputa din ak matik-ikan ni River iti kwarta. Manang Nika, agawid tan iti balay. Nakakaasikan dito eh. Namin anon akayat ko ti agawid. Nga mabayinak kadatatang kananang. Kumuyog kan kanyak. Amok ang makaungat ni tatang. Ngam, agbaaw tumutlaan ti pungtot na. Ay na anak, lalaki ti anak mo. Nagwapo. Nanang, Oh, apay ngagsangit ka. Saan ka kadi maraksakan? nanang. Naku, masinurot ko ti pagayatan niya kanit atang. Saan ko makakastay tinapagtan ko ita? Anak, may saak nga ina. Oray nagbidot ka. Nakasaganak latta ang mga klunkan ka. Saan lang agaputa anak ka? No dikat, ipat batig ka unay. Importante ka itibiyag ko. Agyaman, nanang. Kat agserbi ko mga adal dahi ti anapasamakan ka. Nika. Ita, may sakan nga ina.
Iso ati balakad ko kan ka. Ituloy mo ti panagadal mo. Tapno maikam ti anak mo, iti napintas ang masakbayan. Ti pamatag ti maysa nga ina kat nasinaw, saan amatukod. Awan ti dawdawaten na kondisyon, si dadaan ang mga klon iti anak na, uray anya pa'y tinagbidbidutan na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Maya Santos. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang darabay. Na inbag nga oras kada kayo